ole hi energy meter ania chhetwa helai hen display hian a eng ve rungota maro chu a zia ka khai ma lang thei to lawa a na tho dan en tir na na kan thieta kan so kan phor chuak vel ania ti chuan hei hi bada tanga kan lak luna hi face luna hi neutral helai neutral chuana helam hi face chuana ania a let ling zonga te ti poi em chuang lo maro chu ni dan pangai taka chuan heti zonga lut tlang tur he nia hei hi helam le helam pang hi khol eng mau manga kal tlang ani chuang lova a kal tlang ber chu helai toroi dal transformer he nia a tia let ling ang pon lo petai la poina em chum chuang lova amero chu heta face kan pekin heta hian neutral lak chu kan tum turan lo ni helai sir ve ve hi line in anga alai ve ve hen line ai nang bokani ka shet masatai la ti chuan helai a hian toroi dal transformer oma chu neutral le fashion an kaltlang lan an mang ve ve ni hei hi toroi dal transformer chuania a chhia to mi kalak ania hei hi a chengai lova a omdan kan soi fiana na tuna ni china kan soi helai alain kaltlang na kha helai kwa hian tapaya chu engwangin nge lo talak ve le khanin metar hiron phetaron kal thei kan ti chuanin wer re reng hi lo tan lakin a hniam emo sang poni se hemi a wer sir borvel a hianin a magnetic field khan ron siam thin ni chumi magnetic field siam tak mai chu mang tangka in hemi toroidal transformer coil sin le sei deuh mai in ver ania hei hi ta hian din thil hlangin heta hian AC current ron pe chuak thei thin ni hetai ron pek chu hi alot lak la in alak na ta na zir khanin vol ron pe chuak sang lo ta thina chumi chuan hemi hi metar kha ati kal chakin ati kal chak lo ta thina heti laya avol ron pek chua hi coil kal tlanga chuak ania wangin DC na chuak ngai lo ka AC ani nge thina ni ti heta bokelang a circuit a hianin DC in a ring convert ta IC a hianin signal in pe in helai indicator han signal ron pe chuak ta thin ni point khat kal zeu turin hei voi zathum som ni a phe ta lo nga ya ti chuan point som unit khat akal don chuanin voi sang thum zani aron phe ta ngai ta thin ni sang thum zani ni khan unit khat kan chi kilowatt khat kan chi ta ti na ni kilowatt khat thi watt sang khat ang hu lo ni ta chutiang chu kan mang ti na lo ni ta mitam takin energy meter hi akal mon deuh duwa wang hen kan trik tir kan tum thina hei hi thil hau tak deuh mai nia ti thelo tur ong deuh tho hiala ngai the ni alem hi chu tam khop maya maro chu tak taka han man tlak hi chu om mang lo ni akat ametar kal lo tura ti theidan ber chu helai input le output te direct ko le mo output ami input atiwa join tope mo khani ngaya alain pakhat chau ve mo local tlang tir ta ang taila a thei chuang lo ni a chu a hianin tuna kan en tir ang khanin a neutral le face a hian toroidal transformer hi om ve ni a pahnia kan la kop a kan direct ve ni lo chuanin a trick thei lo ni thil pakhat energy meter hi akal chak le kal muang om thei chan ber pakhat chu he toroidal transformer hi hemi hi a coil chuak sei kan ti ta me coil in vet sei le toy zir kharin meter a hian kal chak lo hi chu om ve thei te me umaya a load lak inang theuwa he transformer hianin volt pe chuak sang ol bi kha om ve thei ni chulai te ro chu kan thria ta dan tha meter a hianin kan man dana dik lo te om ni ngo lo chuanin
kal chak fal lutuk thei lo tur angai ania akal local chak deu om ni chuanin kan wearing dan tiktok lo te po chu lo ni ve thia apoi achu hemi face line hianin kan in chung I structure ang chi thir lampang emo khoilai at emo awa direct awa tots khan emo thil dang ne na lot he face le neutral face le kan in chung structure thir le at khai tiang kha alot kop khanin metar hi phechak em thina nei tin neutral a hen current tlem lo lik tel palta se chu tiang a chuan kan at siam ten en khoilai mu khan lo in nok palemo kan rot kan in sakna rot emo ceiling na structure ang chi thir lampang eng bo lian thamang chi kha lo nok tel palta se chu tiang a chuanin arit chak ve thin bokani kan energy meter te meten khatin kal chak lu tuka te kan nga ya tin electric chit man hi to kan ti sam em mai ani ta tak dik ta ka chuanin atlom ani private in nei don ta ila emo khoi tu te ne na tang mo kan chit man hi lei don ta ni lang tuna hi tar te le thil lang geyser kan tiang chi te fridge le air condition tiang chi ram pang chi zong zong wat sang mang chi ang te phei chu kan in pe mai phal don lo ani chu tiang han ngai tu chuan tuna kan eng chit ar ngot po ni ta se kan current man ni dan ni chu thlom thlot ani chu wang chuanin kan energy meter te bi akal thlem du wang mo akal lo du wang atrik tum rongot hi mi puiten kan department kan saka hetiang hi ti ching tam lo tura rel ru kan putte po a thaw me ani ne taka chuanin a thlonang deuh thowa kan current bill te hi pe ang thluk deuh tho kan ni hial zoka chuwang chuanin electric bill pe khi kan manang china hi chuanin kan tha na tur ani lo ni amai ro chu kan electric wiring dan dik lo mo kan line pek dan kan line man dan lot lak tir dan kha adik lo wanga kan metara local chakembo ani ero chuan chu tiang ero chu kan ngai poi mo tu zo ome helai ami hi battery 3 volt battery ve vet ni ta hei hi current om lo po a time vong dik tu ani le adar zat lo vong dik tu khania tin kan bil man to kan lot lak to dan lo ko ta lo save na khanin na tangkai na poi mo em ani